Question paper jasa scribe by fano Khlaijaknai Roman scribe by no answer Khlainai Khlainairokno Examinationo Bangla scribe by Swinani bagwi student Rokno Jobordasti Khlainairokno Khlaijaknai FIR Roman script ni shanmungo koktishala Agartala press club Khlaijak RSKC ni kokcha pandao abahaino ko saklai mungrekha RSKC ni achukphang Vikas Roy Deborma Roman script ni shanmungo haino hai chaba kotor ongkhornani bagai tiar engjak Roman script for kokbrok chaba motha abon bagai koktishala hasin joto thongkrong bodolni ojamate dalbidal organization ni ojama roknote Agartala press club Khlaijakha RSKC ni kaisa nangkukmani kokcha panda manjakha TSM ni kusam haste achukphang MLA Biswajit Koloi IPF ni haste tangphang Swapna Deborma TSF ni kusam haste tangphang John Deborma RSKC mothani achukphang Vikas Roy Deborma Convener Advocate Mintu Deborma RSKC mothani ojama okra Dr. Bijoy Deborma no khobui dalbidal organization ni kubun ojama rok Koksa Pandao RSKC mothani achukphang Vikas Roy Deborma shanmungti shaka question paper jesa scribe by fano Khlaijaknai Roman scribe by no answer Khlainai Chini Khlainairokno Examinationo Bangla scribe by Swinani bagwi student Rokno Jobordasti Khlainairokno Khlaijaknai FIR honoi Shari kaham madam media ni boro Rokno hambaya fara tai narone bisingti khlai tini Roman script for kokborok choba RSKC ni kobok Mumbai Chini Tripura haste ni kokborok sanai kurung mothani borok oro manjak phaika ke শুধু NGO ya political party ni borok oro manjak phaika jeta sekango kono phano wasa phano makri ke aing tikle wansu ge raika hange tini meeting chini belano successful unka ge tini meeting o je resolution najakha abong khai je meeting 31 তারিখ তিনিখা 28 29 30 31 তারিখ চিন ত্রিপুরাও ত্রিপুরাসা যে স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন দङ যতনতই তাইবাসে जों आसुगिनाय बसखांगो जे मुभमेन्ट दंमोन आबनो जों ताम खलायनाय खलाया आबनो कैसा रूपरेखा तैयारी खलायनाय आबनि उक्लोनि ताम कारण हंगाkai आबो किजा याख आपनि याफां यारुं किजा सावै माफायन नाने आबो हंगाkai नरक सायमानो जे ताक्लायनि सिमी CBSE वो कक बरक हाबका कि CBSE वो ताक्लाय जे कक बरक नानाय रक परिखारि नाय रक बरनि बागै जे क्वेश्चन पेपर सेट उनान तंमानि आबो बांला बाय खलायनानि बागै बरक जातय रक तंलायखा नगे चुग याफांनि सिमिनो CBSE नाबो मेमोरेन्डाम रिव्यू फैजाक ओंखाय चीफ मिनिस्टर को मालायै बिनथानि बो उनको रि फैजाक मेमोरेन्डाम रि फैजाक अरनि जे कक बरक एन अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस डायरेक्टर तमने आरो रि फैजाक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रिव्यू फैजाक हाय फानो बरक जेसा खलायफानो चिनि कक बरकनि हामग्रायनो कासा नामबागै बांला स्क्रिप्टनो चिनि साकावो फिंक्लु बिरियो एगे आबनो तुयै बिना सबाव कक कालायखा ओके रिसेंटली लास्ट जे विधानसभा अधिवेशन थाका ओ जागावो दिनै अपोजिशन पार्टी नि प्रेसार बाय चीफ मिनिस्टर कक रिनानि नांखा जे उनकोनो CBSE नि क्वेश्चन पेपर नो बाइलिंगुअल खरना बागे बो चिठी इश्यू खलायनाय बे चिन्तानि खबर दङ 12 तारिख ओ चिठी इश्यू उनखा डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सिमी टी उनकोनो रहजाखा CBSE नो रहजाखा चेयरमैन CBSE इनके तबक तिनी तो 28 तारिख इनके CBSE नि परीक्षा उंनाय 14 तारिख उंनाय इनकोनि फेब्रुवारी नि 14 तारिख कैसा दङ ता कैसा कै बुझिन कबो 15 तारिख कैसा ताई 20 तारिख 24 तारिख कैसा 15 तारिख कैसा 24 तारिख कैसा के यागो तो जरा करिका ओके आउन बागेनो अबनो उनको खलायना बागै नायगाना खलायना बागै जों डिसिजन नाखा जे 31 तारिख तो जों जतो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मासुंनाय ओके 2 तारिख जों गुवाहाटी CBSE नि जे रिजनल डायरेक्टर दङ ओ जागा थारि ताम बागै हंगाkai जों चिन्तानि खबर सफैका जे CBSE नि जे चेयरमैन आबो गुवाहाटी नि रिजनल डायरेक्टर ऑफिस आबनो रि रहका
tei Guwahati ni office no abono naikana khlainai transcription ni je ব্যাপার ambakai जों 2 तारिखआव थाङै दङ abo haikeno faine 31 January salmario hasin joto student organization ni ojamarokno tui khlaijak phirne te kaisa kokja panda aboni yagolo bothi Khlaijaknai faine salni choba salmari hnibo saklai mungrekha RSKC mothani achukphang Vikas Roy Deborma Raja Khoragul ni simi salchangni kokthum Chini Khorang